iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengagyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Min papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 30. No dadduma, masapol tinasaem apadas, tapno balbaliwan tayo, tiwagas tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biyan. Dayjayan ti anak ta, Pablo. Madaman ti panangawat na iti diploma na. Uwan nga Rodrimeng, kamaudyanan na, napagturpos tamat laang ti anak ta. Nakarkaro man itan arumbeng ama idayaw tayo, ta nagturpusan ti anak ta. Ha? Nasken nga ad-adan araumen da tayo ijay lugar tayo, Pablo. Rumbeng unay. Papang, agyaman na kada kayo kan ni mamang. No saan nagapu kada kayo. Diyak ko man nakaturpos iti panagadal ko. Pagrebangan mi adadakkel mo timang paadal ken ka anak ko. Papang, Pagaragsakan mi matkin ni mamang mo, ta nakaturpos kan anak ko. Agyaman na, tayong pamaisam tinagadal. ingkari kada kayo nga agadala ka na yung pagpapang. Katita, adtuyan ti bunga ti panangigaad ko iti panagadal ko. Ala, asikaswo mo dagiti sa nga ilim, anak. Manmanumot la ti sa nga ilik, papang. Ni mamang ti ando ti sa nga ili na. Ay na, pasensya am kuman ni mamang mo, ha? Awanan yaman na, papang. Mawatak ni mamang. Ipampanakkel nga anak yo. Iso anagawis iti ado asa nga ili. Apay adi ka pala maturog, Pablo. Anyat pang panunutom aya. Riming, tangay nakaturpusan ni Rhea nga anak ta. Isardeng kumaten ti illegal nga ramit ko. Anya, dadaol ka din ti ulong, Pablo. Riming, Di mo ka di mapanunot. Ngagbalin tayo anak ko rapay no isardeng mo ti panaglakom iti droga. Remeng, napilita naglaan naglago iti maiparit nga agas. Tapno ang tapagadal ni Rhea. Diyak makastrik iti trabaho iti, taam mumit nga. Ngawan nagadalam. Ngam ingkarim nga ipaayan nak itinarang ay apanagbiag. Saan ka din? Remeng, Masapul atong palem ti karim kanyak. Tinarang ay apanagbiag, Pablo. Kat tilaang panagaramid mo iti iligal tinatda pamuspusan. Tapno maipaay mo ti karim kanyak. Ngam no isardeng mo ti iligal nga aramid mo.
Akas iti ko na. Di mon maipaay ti kayat ko. Kat kasayaatan no agsinatan. Anya? Dayta ti tandaan ang Pablo. Nairwamak iti narang ay ang panagbiag. Ngam no di mon maipaay dayta kanyak. Agsinatalangan. Kaya, nagsarita taman. Sapay lang ko matadinak pagkadkadan. Anya ka matan, Bugs. Namin anon nga imbagakkan ka ano kaya't nakamakasarita. Sarungkaran na kijibalay. Sana kumporme latan ditan ti pakisarsarita am kanyak. Si Kamat. Anyat takas na ya. No kasarita ka dito kalsada. Bugs, nadisdisente nga rod no ijibalay ang kasarita nak. Di nakaramon diti kalsada. Rhea, Sigurado ang may papanmanan iti bagbagam apanagayat mo kanyak ti idarirag mo, Bugs. Iso pa nga asim. Sarungkaran nak ijibalay. Di nakarman iti sadino laditan. Nukunam nga adda trabaho ni Rhea nga anak yo. Ad-adda man nga rudon asumaya at ipanagbiag yo, Riming. Wana, sigudan nga dakabaalan mi iti biyag. Nakarkaro man itan, taddan trabaho di na pagturpos mi nga anak mi. Ha? Iso arumbang lang agtamad kayo kada kami. Anya? Ay, si kamot, Riming. Apay anas kan nga agtamod kami kada kayo ngay. Wana, tadayo anasaysaya at ti panagbiag mi ngamda kayo akakalukaran mi. Si kamot, Riming. Agkakalugaran tayo. Saan Ay arubag? basta, masapol araamanda kami. Ngamin, adayo anasaysaya at ti panagbiag mi ngamda kayo. Papang, apay nga itakalaan. Adala man ti rabi iya. Kwa, anak ko. Adalang amin napatag-anapanan mi iti kumpare. Narabyan kami matan itinapanan mi. Kasta ka di, Papang? Kat, apay nga roda kasta tila ngayo. Nakabasbasag kayo, Papang. Agkalkalingatan kayo, pay. Kaslanta ka butang iyo. Ay na, nabanogak lang iti biyahe, anak ko. Awan anyaman na daytoy. Sigurado kayo, Papang? Wen, anak. Malakit din. Aginanakan, tamaturog ak matan. Anyayay ko ng Pablo. Dani akon konak. Naimbaglaki din tanay kagumaak anayaw awan dagiti pulis anang kamat kanyak. Anya? Day tatagpay soremeng. Ngam tijak masigurado. Kat no nailasindak. Apay, saan kaayaan ang limlimo? Nagkalugong ka nagaramat agiti face mask. Ngam, anya tampong may no nailasindak kit eh. Nuko nam anak ka face mask. Kan nakakalugong ka. Mamati ka saan da ka nailasin, Pablo. Rimeng. Ayan tinaglakom. Ayan ti kwarta. Anyan, Rimeng.
Imbagak lang aruden adandan ni akon. Ngam kaslaon ang yaman na ken katinapasamak. Ay na Pablo, kasla di ka nairuwam itar aramidam. Yag mo ti kwarta ko nak. Adita. Ay na, adamanin kwarta ta Pablo. Adamanin igatang ko iti pagparamag ko. Reming, kaya't kun niya isardeng ti agilako iti droga. Anya, saan man atila ibagbagam si ka Pablo? Imbagakon kan ka. Sinaan ka. Iti kanito at di na kon maipayan itinarang ay apanagpiyang. Reming, anya pailat sa pulimaya. Adang trabaho ti anak ta. Saanin arumbang agilako akpay ito? Sumardang kan ko nakmat. Basta ituloy mo tar aramidam. Tapno maipaay mo lat takanyak tinarang ay apanagpiyang. Nagtangkan matan ti ulong, Bogs. Imbagak lang arudan kan kaano agaram ka. Arman nak iji balay mi. Si kamat, Rhea. Di nakmat kagura. Amumot nga. Ay ayatin ka. Dagulit ka talaga. Day taman ang di pagbagam kanyak. Kat adata di kalsada. Apa namin na di ka mamati nga. Ay ayatin ka. Kasano ang mamati kat di ka mat makaawat. Kanayon nga ibaga kapasyaran na kiji balay. Taijay nak nga arman. Ngam di nak matipangpangag. Bogs, ape akas ta tilangam. Oh. Kasla nabartag tilangam. Agraman ti pa nagsasaom. Ngam saan ka mat ngagat arak. Tila madmadlaw mo madalay. Ay ayatan ka ako naklaro din. Aklunan na kami. Di ta ka man lang. Talaga natangkan ti ulong. Rhea! Di nagpanawan ditoy! Rhea! Di na kuning kaskaso ni Rhea. Aglablabesan. Di na ik-ikan iti importansya. Isong agpinasensya kami lain. Ipatungpal ko itan, ti plano ka. Nay, Pablo, sumipngutan Apay nga da ka pa'y lang dito isangot ti gate yung nakatugaw. Hoy, Pablo! Nay, si kabat kayam nemya. Anya jahig ko nam. Anyat mapaspasamak ken ka kunak. Apay ang nakatugaw ka dito isangot ti gate yung. Kan, apay amay kulkuleng ka. Dapat padaanak. Siguro ni Rhea nga anak yun niya. Madanagan ka siguro, gaputa sumipngutan. Wen, nemya. Urayak ni Rhea. Nasipngutan ako na nagawid. Kasano? Gapo iti kaliliklik ko kan ni Bogs. Narigata na ka naglugan iti taksi. Iso akapilitan.
nagjipakon. Iso na lang ta masapol ang magmagnaak. Sa... Ay! Sino ka? Oh my God, Rhea. Oh my God. Bugs! Anyat parang aramidan! Ipatanak! Ay! Kagulat. Ah! Napukawan tipot. Sa kuya, kaipan ko dita kasama kan. Aksyon ita, Remeng. Taapay, sayang ti paglakwam iti droga, Pablo. Naputot ita dagiti pulis kadagiti pusher. Narigatan. Ang mga numara na andak. Di ka man agbalin at akrot si ka, Pablo. Sayang ti kwarta ko nakmanan. Ngam, Remeng. Kayat mo ngagsinatalaangan? Aniya. Ulitak, Pablo. Sinaan ka no isardeng montar aramidam. Ngam, nirehiyang anak ta. Awan pa'y laeng. Di pa'y simangpat. Sumangpat tulat ta dayjay. Siya kunti manguray kan kwa na. Basta rumwar ka, kat makitransaksyon ka. Sayang timat gadam. Alas 11 itirapi. Awan pa'y laang yareya. Sigod mo't ano maladaw nga agawid. Anya chay. At nanabtuog iti ayan tiri daw. Inakitaan. Rhea! Rhea, nako! Diyos ko! Anya tinapasamakan ka, Rhea! Rhea! Rhea, tanda kami! Rhea, tanda kami! Tibtib bayo aga. Agawid aksan. Oray dya ko na ipaibos timot ko at droga. Talaga dyak mo guston tikas ti Amerika. Ingatan dagiti imam, ket dihan lumaban. Isa. Ket si papaturong kan katipaltog ko. Sumuko kan, tapno di ka may sag. Di ka nagsangit, anak. Natiliwan ti awanan bain ang nagaramid kan ka iti kastoy. Addan iti pagbalutan. Mamang, anya pa'y tibasat bayak itan. Dinadakalan na dya abogs tibasat bayak. Rhea, anak ko. Awanan pa inday dya tao, mamang. Awanan ba in? Di ka agdanak, anak ko. Siguraduak ang malungsot iti pagbalutan day chay ngawanan pa'y. Saan ton ang makaruwar pa'y day chay? Kat ikaron at ipanangabuso na kan ko. Mabit lang ang anak ko. Sumbatag lati awag ni papang mo. Hello, Pablo. Sana siya ni Pablo, ma'am. May saka, police. Anya? Apay nga da kayo ti cellphone ti asawa, sir. At dito presinto ti asawa yo. Umay kayo kumaditoy. Ha? Uwan. Umayak itamat lang. Hindi pa'y laeng, Remeng. Dayto yan. Pablo. Kaya rigan nan ati anak na tinagikaro iti basol ta. Gaputa may sagayam nga adik tinangidadanas kankwana. Pablo.
Kasano day tuyen? Maibalod kan gapo iti pan nakatiliw mo. Di kag danag. Tain ako ti amin. Jak imbaga nga ammom ter aramidak. Angam, sika, kasanukan. Aglunak na ito'y anapagting ko. Gaputa talaga mo't anagbaso na kriming. Yung pangasim. Tadi mo baybayan di anak ta. Kasapulan na ka ti anak ta ita. Di kagsangit riming. Patib ka rin ti pakinakam mo. Kasi tinakon-akon. Kasapulan na kaita ti anak ta. Kapoy tinapasamakin ko na. Nadimgagak na kumaganda, Pablo. Saan ko maanapasamag di kastoy? Riming. No imanugot akla ko maiti kayat mo ang mapasamag, idi. Idi na pagturpos na ti anak ta. Saan ko maanapasamag di kastoy? Basol ko ti amin, Pablo. Basol ko no apay ang nagbanagakastoy ti amin. Basol ko! Ti panagim bubukod, kat ugali amang itunda iti nakana a panagbabawi iti udina. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biang. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.